Ay paanaw nagtipang panunuta ma. Nakaadayo, tinakaitulungan ti matang mo. Apay, anya launay ay tipang panunutam. Ay nawaw, nagunagmat daytan asan na ay mo mano? Kasla saan ang makali, gapo iti kinaunag na. Ay, talaga. Ay nawaw. Pampanunutak ni Roxanne may loves ko, Juna. Ha? Ni manang Roxanne matlagayam? Kunak man langan no anya dayta pagparpari ko tam. Ti ka di pa nagkalay sayaw, ti pampanunutam, manaw? Ay, naalala ma din ka. Dayta, ti may isang arapap ka. Ti bangi kalay sa iti babae nga ayatag. Kat ni Roxanne may loves dayta. Awanon sa balay. Matlagayam? O di agpropose kan? Wangarod ko ma. Ay, panunutak no kasano. Awang magkwartak nga igatang ko iti singseng. Sapay nagnginam at engagement ring. Aguray ka. Adda nakitak kat iti online asingsing. Mabit lang manaw. Adto yo, engagement ring. 299 lang. 299? Ay nawaw, naglakan lay. Siyempre, online eh. Kasla ka babain mate. Pagbainam kumangay, tinapatag ma-engage kayon kanimanang Roxanne. Sige ka, ang mga numaunan nakapay ti sa balay. Ay, malalala. I-order mo man nga ron day ta sing-sing. Manong layo, simang putan tin-order ko asing-sing. Kasano, nakasagana kan? Kasla ka babain mo, Juna. Why kababay na talaga. Mapanak ag-propose. Sagto 299 lang ti sing-sing nga awit kao. Ay apaw, saan ko naklangarudan manaw? No ay ayatam ti may sa tao, rumbang nalaang nga agpakatutuo ka. Anya ngay nga ti mabalin, kat day talang mat ti kabaalam agatangan. Tinapatag, maiyawis mun kenkwana ti panagkalay sayo. Saan mo nga ibain? Asag to 299 laang ti singsing nga itad mo kenkwana. Saan aga po talalakaan ti singsing nga itad mo kenkwana, kat saan mo nga ipatpatag? Ti importante, kat injaya mon ti panagkasaryaw. Dayta ti pudpud no apanagayat manong. Sa bagay, husto ka iti dayta. Wan, Roxanne my loves. Mabalin ka din nga umayak pumasyar dita balayaw intong bigat. Katwanan, amumot a welcome ka akanayon dito'y balay, my loves. Anya nga oras tiyo umay mo? Malmalam siguro my loves. Mapanak pa nga min nagtrabaho. Okay, my loves. Awan parikot iti dayta. Agyamanak my loves. Adda ka di pa ibaga, my loves. Ha? Ay, awanan my loves. Inton bigat taon. Why? Inton bigatan ngay bagak. May mayat nga min no personal. Sige, sikati makaam mo, my loves. Urayot nga rod ti isasangpot mo inton bigat. Bye, Leo, my loves. Sige Roxanne, my loves. Bye-bye. Labyaw. Apaw, ano yan? Game asan George? At dapat paayla-ay labyo na maiyaw. Ay nawaw. Nangagmaw tinagsaritaan mi ka ni Roxanne my loves ka, Juna. Apay maday. Day talag sipsipot mo ti kukuam. Saan man manaw? Naira na lang alim mabasak. Apag husto mo't analpas kayon ang nagsarita. Iso jayla ay labyaw tinangag kaw. Angam, apay nga bati barukong ko ading ka. Ay nawaw. Ang mga no in love ka manaw. Kasigod mga inlaba kon ko ni Roxanne my loves ko. Kat, ayan nga itay sing-sing. Insaganam ka din? Ay kawin na, nakasaganan. Anda dito'y bulsak. Day talamang kauton no ka. Ay kat, good luck ang arod manaw. Amok kan mamatiak nga umanugot adagos ti manang Roxanne no ibagam ti panagkalay sayon. Ay nawaw. Ay sapay ko mga rod takasta. Magdilang anghel ka sana.
nga ibagam, Leo, my loves. Kwa, my loves. Ibaga mo, no anya dayta, my loves. Dumdum nga ga. Kwa, my loves. Ay, sus, kasano kaya? Agnervyosak sa. Ala dayto. Anya nga min aya dayta. Ibagam ka din, my loves. Roxanne, my loves. Amumait no, kasano ti panagayat ko kan kasan kaday. Wan. Amumait asikala ti babae nga ipatpatagkaw. Awanin sa balay. Wan. 7 taon tamutin nga agayan ayat. Ngamita lang ay bagak daytoy. Anya dayta, my loves. Will you marry me? Roxanne, my loves. Pudno ka din daytoy, my loves. Will you marry me, Roxanne? Yes! 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 Leo, I will! Yes! Yahoo! Thank you, Roxanne. At damat gayam buisitam, ay bisitam, Roxanne. Unanti, nagproposan ni Leo kanya. At kita ti engagement ring me. Nan, kita akman. Ay nawaw. Kaslamat tay sagto 299 iti online dayto asing-sing, Roxanne. Ay, si kalalakay. Ag-propose ka iti kanakat. Sagto 299 lang asing-sing. Ay, saan nga agbalinti kasta kanyak layaw? Auntie. Kwa? Engagement ring. Ngam ginatang mo iti online. Sagto 299. Oh, come on, Leo. Pudno ka di aginatang mula ang dayto asing-sing iti online, Leo? When Roxanne, my loves. Pasensya ka na, ha? Dayta lang amin ti talaga akabalak. Makitam dayta, Roxanne. 299. Ginatang na lang iti online. Ayawan mo. Sigurado akatawaan da ka dagiti kakasinsin mo. Agpanunot ka na imbag ka na kan. Apay, itulok mo at 299 lang ti balor mo. Auntie, saan na ka nga ayatan dayta lalakay? Amom kaday, agim matangak iti galunggaw. Amma, numano ti may sakilaw, 320. Sika, 299 ka lang. Kaya't nasawan, nangin na pa'y jay galunggong ngam iti sika. Ay, Roxanne, my loves. Umanugot ka kaday nga kalaysa ka? No siyak lang nga baysa, jak umanugot ang makikalay sa iti lalaki ang nababati kalidad na. Leo, my loves. Tinasayaan. Agawid ka pa lang, ha? Sorry, ngam agpanunutak pa'y anaimbang. Roxana, paok! Lolo, Itay ka payapal-paliwan. Nakadadayaw ti nakaiturungan ti matang mau. awan da ito, Lolo. At dalaang pampanunuto. Ay, bagam no niya day tapo. Ang mga no matulungan ka. Lolo, Kabisado kunti langam. Amok nga dapa kariribukam. Lolo, Naibaga kanyak niyan tim abitres ti may papan iti panagpropos ni Leo itay kanyap. wan Lolo. Kahit saan ka nga'y manugaw iti injaya na kasta kaday. Saan mat nga iti kasta, Lolo? Ngam imbagakan kwa na apanunutak pa'y anaimbang. Apay, saan mo ka ding ayayatin ni Leo? Ay, ayatak, Lolo. Milagayam. Apay nga ron na pabayagam pa'y lang. Ay. Agbalaw kan to lang ay. Adan to sa bali nga kalaysanan. Ni Lolo mo. Ay, pudno ti bagbaga ka pa. Iso mapan ka, itayan daliyaw. Itatan na sa papay. Apay kasta ti lang asimangpat manong layaw? Ay, Ay nawaw. ay, talaga. Naa. Ay, manan. Ay nawaw. Una yan?
Kasla ko kwamot aminan apan nakapaay iti kasta lang nga manong. Kunap tumit kan ka kababa yung singsing nga in-order mo iti online. Napilit kan tumit. Anya nga ita, awanan. Awanan ni Roxanne, my loves ko. Anya? Agore ka man manong. Anya tiket mo asawon iti awanan? Ilawlawag mo man ah. Di naksangkayat. Gapo iti na singsing. Apay, nya nga min ayat ti kinunana manong. Agpanunot ka no pa yan na imbag. Mawanan. Diyan ko namnaman na may kalaysak pa ni Roxanne. Salbag day ta singsing. Gapoy ti day ta singsing. Napugaw ko ti ayayatag. Basol mo na ito, Juna. Basol mo. Dali, apaw. Ay, kwa, lolo. Ti may papan ka di iti singsing. Sagto 299 ti pagkaskas tam. Lolo. Apay. Kano pa'y dan iti presyo ti panagayat. Apaw. Lolo. Damagan ka man. Panagkunam ka day. Kit kabailan na ka apakanan ti panagayat. Siyempre, saan, lolo? Panagayat lang ang data. Masapul lat namot ati kwarta. Saan kamot amabsog iti panagayat lang. Ay, nagbidot ka. Mapakan na ka ti panagayat. Ha? Ti taaw, apod no nga agay-ayat. Di nakabaybayan nga agbisahin. Iso nagganas ti mabsog iti pamatag ti taaw nga agay-ayat ken kay tinapunaw apaw. Anya nga rod ti makunayo iti singsing nga ititad ni Leo, lolo. Ay, nagasat ka ah. Nagasat? Kasano kumaan nagasat? Kat sagto 299 laang mat dadya asingsing. Nagasat ka. Nga main, addamay sa atao. Asi aayat amang kadwaken ka aging gatong palbiag mo. Iti kinado ti mabalin ko ang masabat. Di pa'y mo matapobre nga ihigit ni Roxanne, my loves ko. Ay, kampay day. Diyak nakita. Di po ako na magna. Oy, Leo! Ah. Leo! Ah. Dinaklikli ka na kasta. Nay, da kayo magayam, Auntie Beatrice. Apay, mabayin ka. Gapo iti engagement ring asag to 299 nga itad mo iti ka anak ka. Iso nga iwasan na ka. Ha? Ay, saan mo, Antay? Talaga nga ije titurong ti saka. Sakbay ang nakita na. Oho, agolbod ka pa'y lang mo. Ay, sige, Antay, tagdardarasa ngamin. Dapay papanak. Panawan kay pa yan. Ay, nawaw! Kitaom lang dagiti marigrig at atatawan niya. Mangibabain dalang arutan nagbabastos dapay. Uy, agasam mat day nga engagement ring 299. Manong Leo, Apay manay. apay talaga asimuko kan aya. Anya si mo kung ibagbagamit si Kajuna. Sinmuko kan aya kunak. Ti kayat ko asawan, inso ko mon aya ti panagayat mo kani Manang Roxanne. Ay nawaw. Awanan tinamnamak pay. Nainsulton sa akin din ni Roxanne, my loves ko. Itisag to 299 asingsing. Ay apo, kaasyak mo tading ko. Agbakak saan mo kasto ilang? Naa, kat padasam manan ang arman ni Manang Roxanne, Manong. Diyak kaya tayo. Diyakon kaya ti masakitan. Diyak kaya tayo. Ilaban mo ati panagayat mo kinkwana. Ipakitam at talagang ay ayatam. Sana kastak. Basit lang abanag kat madi mo na dagos. Agbaak ka nga talaga no kasta, Manong Leo. Di ka man mo dita. Basol mo. Wine. Basol mo. Ipapilit mong tumang amin da jasing-sing. Salbag ki di dita nga engagement ring. Magibabain. Ayan niya, gaya po. Nakapanunot kan. Lolo,
Amo mapok. Idi panawon may. Awan pa iti kakasta sing-sing. Kano bulong lang idi tinyog tinted ko asing-sing ka ni lulam. Lolo, Awan anak met iti day dia panawon apok. Amom kaday, noan niya lati adda kanyak. anya ngay lolo. Panagayat. Kain kalikagom amakadena ni Lola maging gatong palbyag. Imbaglangan kunam, tainawat na ti panangijayaken kuhana iti panagkalay samay. Kahit di na pinagan-ano ti estado ti panagbiag may. Kapo iti daita, inayat ken impatag ko iti kastaunay ni Lola. Lolo, Ay, no di naksinungbatan idinilulam. Ay, nalabit nga awang kamot ita dito yabiyag. Ti pinaka-importante abanag arumbang amaawat mo iti daytoy abiyag. Ket saan laeng atay sing-sing ang inginain. No di ket tay tao nga gayat ken mangipatag ken ka. Timwar ka. Itaipay akayat ka akasarita. ay nawaw, anya manin ti masapul mo bakla. Makitkitam dagita basura. Basuram dagita saan aya. Kat bayam dita apay ngamin ay apakibibiyangam. Tibilin ti landlady tayo Ket saan tayo nga urnungan ti basura dito'y ruwar. Ta ang mga no iwara ti aso. Bayam pay laeng dita, ibasurak to. Ay nawaw, kaanon to Idi pa'y napalabas alawas dagita basura. Ibasurak to kunak lang arudan. Siguradom laeng ta ang mga no makita ti landlady Ay, tsak kaya ti mapabasol. Ayun gayam, inikat kon ti basuran iti banyo tayo. Kanya-kanya tayo laangan. Tawan mo't makalagip amang ibasura no mapudno. O, diwan, nagadukat nga mumon. Apay, kukwam ayaday to abalay. Agpapada tayo lang mat nga abang. Ngam nagsasao ka, kunamlan asino ka. Talaga adugyot da dya Sandra tatang. Dayamon anak ko. Naardyot adugyot. No di nakadenggan, di mo pilitan. Makaamiris to mas siguro Ay nawaw. No kanayon nga agtal na tayo. Awan ti mapasamak. Abay kasta kanayonen. Wan ang Nabanuga kon. Sakla kanayon yung tagdaldalos. Di mo't makariri na. Uray ti batog na la kumamet ti dalusan na. Ken ibasura na kumamet dagiti basura na. San aday ta ibati na latan ti tarwar. ibagam to iti akin kukuha iti daytoy abalay. Taisaw ti mangidanon ka ni Sandra. Uy manlangan. Ibagak to no may agsingir ni Nana Miling. Nasaya at mat, tanalagip mo ti umay dito boarding house ko, nanang. Manungay tinadiskitar mo nga allowance ko. Oh, naikan, Sandra, anak ko. Kasla budiga mat ti kwartong. Ay, nawaw. Budiga mat nga bagbagam, nanang. Kita man talangam. Naarjud ka ngam kasi ti pagnanaadam. Kasla saan anawalisan iti manu abulan. Ay, grabe ka mat, nanang. Kita am dagita a kurtina. Kurtina pay laang dayta idinaudi nga imayak. Ngimisi taon ngam awang bati ko nga labaam. Hay, tilamanin madmadlaw mo nanang. No kasano ti panangasikasom iti bagay, kasta kumama ti panangasikasom iti pagnanaedam anak ko. Kasano no agreklamo dagiti pada mga agab-abang iti dayti abalay. Adrasamot tinalipatam iti banyaw, Sandra anak ko. Anya kumangay nanang. Tay nagsukatam bayan nyo pa'y laang igay, ibasurak to. Naa, saan kumaakasta? Ta saan laang asikati mangus-usar iti dayti abanyaw? Adamit ti pada tayo nga agab-abang. Narigatan, ang mga no adapay ti maibagada. Ay nananang, agpapada tayo laang nga agab-abang anya. No nakararte da, o di agsapol da iti sabali a pagabangan da. Hay, unay kan anak ko ya. Katpud no mat nanang. Di man agin aarte dagita atat tao, tagpapada tayo laeng agbaybayad iti abang.
Kunak no, sino itayin tagdaldalos? Na kayo magaya, manang Connie. Ah, kumusta kan, Frances? Long time no see, ah. Kasano, kat ita kailangang manan nga imay, manang. Imay ko lang intulot ti allowance ni Sandra ang anak ko. Ay, speaking of Sandra, mabalin ka di akasari tayo ti anak yu, manang. Maipapanitian niya. Idi pa nga ibagbagakan kwa na, nga basura na dagiti basura na. Ken agdalos kumamat. Ngam kaslawan mo dengdenggan na. Anya? Tay tatipod no, manang. Ay na, naimbaglaangan atasaan nga imay ti landlady mi. Tama nga no makapungtot no makita na dagiti basura iti ruwar. Medyo dadugdugyot na ngamin, manang. Ay! Dayta ti ibagbagak. Naka-ar-ar jod. Kanayon nga ag-make up. Ngam adamat ti dugdugyot na. Ala, bayam. Kasaritak tumanan ni Sandra. Kasta timbaga day je abaklakan ka nanang. Di ka kumaagbalin adugyo, tabalasang kan, Sandra anak ko. Agbain ka kumamot kadagiti padam nga agab-abang, tapno di da agriray. Mabiit lang nanang, tagsarita kami man iti day tabakla. Nagadukat nga munan. Pudnumit tinaibagan anak ko. Di ka kuman makiapa. Amirisong ki day, no anya tinagkamalyam. No kasano ti panangaywan mo iti bagem, isu kumamot at ti panangaywan mo iti aglawlaw mo anak ko. Ay na, husto nanang. Di yu pagbasuraan tilapayag ko. Dumngag ka na imbag anak ko. Saan mo't amabalin at abagim laang ti aywanam. Kan as-asikaswam. Agdalos ka kumamot ay ti aglawlaw mo. Aywan gayam. Nailabakon dagiti ulas kan kortina. Si kamot tan ti makam mo ang mangikabel. Taagawid akon into madamdama. Mabiit lang ang bakla. Ne, di ka mo't agsali iti dalan ko, tadapay trabaho, Sandra. Ha? Nagpuskol mat ti panagrupropa man niya. Asino tinangibagang agpulong ka kininanang? Ay na, wow. Anya nagpulong asasawang? Di ko nam kadikit jak amo ti indanon mo kan kwa na. Indanon mo adugyota. Apay, saan ay apod no? Agyaman ka, tanimanang ko nilang tinangibaga. Saan at akin kuko iti pagabangan tayo abalay? Nagpuskol ti rupam amang ibaga iti kasta. Kat agindadalos kalaang mat. Oh, kita man talangam. Uray mamin ano nga agdigos ka. Awan latta ti pagbaliwan na. Ket, si Kangay, nakar-arjod ka ng dugyot kamet. Anya ti ko na. Nakar-arjod ka, dugyot. Ay, agsardeng kaya dwa. Nakababay na kadagiti ka aruba. Bigbigatan nga agbinbinog kaw kaya. Di ka man makibibiyang dito'y tatang. Tatalaga na punuan ako ni iti dito, ababay. Anak ka. Apa imbahit na makiap apa ka itipada tayo abordar. Kasano tatang? Dugyot lang aruden. Dakas pa itirumrumhan itingiwat na. Binaybay amlat ako man ah. Ay, jak nga rod nga tagpalan ti bagi. Kunak met nga diretsyon iti akin kukuha. Taison ti mangibaga ka ni Sandra. Awan pa'y magnamin ni nanamiling. Into no sumaruno alawas kano pa iti panagsingir na. I-text mo latang kang kuha na. Ta-i-text naman ni Sandra. Tapno saan mo tayo nga isupay ti paka-estresan. Ay, saan? Nasa isaya at latano personal nga ibagak. Malama ka mo ka. Ngam kita niyaw. Liklikan nyo ti panagapayaw. Ta nakababain ka dagiti karoba. Sapay nagpipiksa. On Francis. Hi, finally, may kaimudlangin na namiling. Umaya ko nagsigir bakla. At dapat siguro na diskitar mo. Siyempre, amumat, on time ti panagbayad ko. Kwa, ada ko makoncern ko, nana. Ha? Kasi nga min, nana, dugyot ti padami a border. Anya? Di na sursurutan ti bilin nyo. Di namot lang amo ti agdalos. Ay una yan day ta, Sandra. Aging gagaya bita kat saan na nagbalbaliw. Ha? No kasta, amamuyo gaya man. Wan, kastamot lang ti parikot dagiti sigod a borders ko iti. Ay, Iso siguro apim manaw da. ay, kasari tayo mangki di. Tano siyak ngamin ti mangibaga. Di nak ika.
Asino tinangurnong iti basura na dito'y bakla? Ay kwa, nana. Di mo ibaga di Sandra manan. Ay na, kinapudno na nabayagan dahi ta a basura di nana. Jackman amo ka ni Sandra. Di namat ibasura. Ay una yan day ta babae. Nagpuskol ti make up na. Ngam kastoy mati kinadugyot na. Idi pa'y nga imbagakan kwa na nga adalan na tagdalos. Ay, kasarita yun to, into nagawid. Ay talaga nga urayak dayjay a babae. Pasensya kayo kuman na namiling, narabyanak. Ayun gayam, at titiabang ko para itaabulan, nana. Saan lang ati abang mo ti makagapo, no apay nga inuray ka nagawid, Sandra. Ay nawaw, awan mo ti amok abasol ko kada kayo na namiling. Aging ka dita, kat di mo amo ti agdalos, balasang ko. Ay nawaw, sigurado ani bakla manen tinangidanon iti dayta, nana. Oray saan nga ibaga ni bakla. Maamuak tulat. Kita man dagiti basuram ana urnong. Maig-igasan ngam di mo matko na nga ibasuram. Ha? Napintas ka, abalasang. Iso ano kasano ti panangaywan mo iti bagim. Iso kumamat ti aramidam iti aglawlaw mo. Di ka kumagbalin adugyot. Tapno di da ibagaan na arjud ka. Ngam dugyot ka man. Katuan mat, nana. Isometer aramida. Ulitak manan balasang ko. Di ka kumagbalin adugyot. Nga minsan lang asikati agnanaad iti daytoy abalay. Oray dagiti basuram. Di mo kumaurnungan iti paraangan. Ta nakababain ka dagiti lumablabas. Ay nawaw. Agrek-reklamon dagiti padam aborders. Iso makarik na ka kumamatan balasang ko. Pangasim tagdaluskan. Di mo orayan maumakan ka. Nam si ka bakla. Ay, awan ti oras ko amakiapakan ka. Ay nawaw, awan ti oras mo amak ti apa. Ngam ado ti oras mo nga agpulong kini nanamiling. Imbes amakiapang ka kanyak, rugyamon ti agsagad iti batog mo. Umapal ka lang aming kanyakat. Iso akayat mo apapanawan dak ditoy. Anya ko man ti apalakan ka? Tanapos ko la make up mo? Takinadugyot mo? No way! At least, napintasa. Si Kangay. Arjod ka talaga. Nagpuskol ta make up mo. Branded ta madom. Iso na lang tadugyot ka met. Namin ano, na kinasarita ka maipapan iti day ta abanag. Ngam kaslawan mangmangig mo. Ay nabakla. Ti kunam kit di. Umapal ka kanyak. Iso adadadaulan na. Amam, saan na masapol adadaulan ka. Ngamin, umanayan, dagiti dakes nga aramid mo apaka ibabainam. Ay nawaw. Kunakmet adiyo pakibibiyangan ti basura ni Sandra itirwar tatang. Awa na agrom day ta babae no kanayon adati ti mangi basura iti basura na. Ay na wow, saan asyak di nagibasura? Ha? Asino? Ni Sandra, iso tinasapa nagbasura itay. Os! Pudno? Wan, alas 6 pa ilaang ka nagbasuran. Ay na! Very good nga rod ano kasta? Ay, nakaambiris mo siguro. Ang mga no nagbutang iti imbaga ti landlady kan kwa na. Nasaya at mat nga rod. Tapno saan nga isupay apaka-stress ha? Mhm. Ay, alaki din. Agtugaw ka na nakaw, tagkapita. Aguray ka. Ni Sandra mo ti agsagsagad iti paraangan tayo tatang. No itay pa nga dadita. Ay nawaw, himala, nagbalbaliwen. Wala. Narigat ti mapapanawan niya. Ken ay sus, narigat agsapol iti mayat abording ita apanawan. Ay, nukasta ko mati naramid na ididamo akinasarita. O adi, okay kuma. Saan kuma anakangag iti adu asa o? Ay, gagangay na anak kaw. Talaga akas tatibiyag. Ay, da kayo pa ilati makamu iti sida nga ilutlutok tatang Nay, papanam. Sa dinubay ko ma, iti ayan ni Sandra.
Ay, sus! Ay, nawa! Di nakmatkigtutan abakla. Apay aya. Uy, itaman pa. Yan nalagip mo ti agdalos iti paraangan tayo. Win agdalusak tapno sa anak apapanawon ni Nana Miling. Ken tapno awanen ti adu asaom. Very good. Ano kasta? Ay, tulungan kan. Ay nasanin bakla. Sana bale, tawan ti klasik ita. Iso asyak pay laang tagdalos ita. Da kayon tumatinton bigat. Oh, sigurado ka? Uwan. Naamiris ko, apod no dagiti insawsawang mo kanyak idi. Iso nga ita, saan akon nga agsadot-sadot. Agdalusakon, tapno di mo ibaga, anakar-arjuda, ngamdog yutak mat. Ay, na, wow. No kasta, di nasayaat. Awan ang tiri. Saan mat, pare? Wano, kachat mo man ni Gislay na taga kabangi nga barangay. Kasano mangamin pare Lucas? Kanayon nakakulitan. Kinapod na. Napagtulagan men, ti panagsabat may. Ano kasta mapan ka di barangay ha? Sana, agsabat kami latan ni Jailay. Tiyan muna ngamin kat taga Manila. Kaya di na mo at tumi ti husto anagan ko. Tom, tiyan muna anagan ko. Tayo sumo tinagan ko iti Facebook, pare Lucas. Dayta ka man yung pare tumay. At daman ang tiagsangi no ka. Dagas ayamot ti ag-explore, pare. Ugayam, pabuludan nakman kindi ti sapatos mo inton Sabado. Ay na pare, sarda nga mong dayta kalukwam. Inton maamuan na tipod no, nalpas kan. Relax ka lang, pare. Nalawa ti barangay tayo. Saan nanto amaamuan? Saludsuden ka man na siya. Maipapanitian niya, Gislin. Kasto nga min, bes. At dati meet up meeting nitong inton umay asabado. Tom? Ay nawaw, kontrola mo ta boses mo, Anesya. Ang mga noad na makangagan ka. Ah? Asino nga rod day ta atom akamit up mo inton umay asabado? Nitong anabayagan akachat ko, friend. Kachat mo laeng, sa ita, makimit up kan kinkwana. Panag ko nakit agayatak matin kan kwa na. Uray iti Facebook kami laang anagam-am mo, bes. Kat, taga ano ngay? Taga Manila ka no, bes. Ngam iti ayan ti anti na iji la unyon ti pagnanaidan na. Iso nga am muna matlaang ti agilokano. Alan ikanak iti tips no anya ti aramidok. Amo mat ano boyfriend since birthday gayem mo. Sige, mangtedak iti tips, kalpasan ti trabaho tayo. Panagkunam na siya. Mabalin ka diti kastoy akawiskon, bagay ko kadi mo laang. Awan ka din sa bali, Gislin? Ha? Agrup-rupa ka abakot iti kasta akawas mo, bes. Tay kumamat simple, ngam elegante akitaan. Tulungan nakman nga rod nga agpili, bes. No para kanyak, mas may mayat no to'y nalabaga. Panagkunam ka di kat bagay ko. Sigurado day ta. Lady in Red kanto iti meet up yu kanitom. Sige, daytoy nga rudin tigatangak. Nangina, ngam saan abali? Takasusweldo tayo laang, may. Ay na, pasensya ka no naladaw ha. Traffic mo kami. Okay lang. Tinapatagkat tumay ka. Adada na pimpintas kagayam iti personal. Ah? Agyaman ako na Tom. O anya, naka-order ka din. Kuha amin. Anya ako. Saan pa ita? Nalipatak namin ti wallet ko. Anya? Pasensya ka na. Agdardarasak namin itay. No nalipatam ti wallet mo. Kasano nga rod anak kadanon ka dito meeting place na. Kuha. Libre na kiti nagluganak. Okay. Mabalin ka niya sigapay lati agbayad iti kaninta. Tabayadak to. Ito nag-date tamanan. Saanan? Siya kung gastos. Uray saan mon abayadan. Mala, agpili ka no anya ti kayat mo akanan. Tong. Una yun dahil na ito. Nagninginamot gayam ti in-order na akinan. Ayos ka kadilang, Jesslyn. Itay pa may mingmingan ti bill abayadan ta. Ah? Ay, oo, uy. Okay, aklang. Agbayad ka nga rin na, tapno makapanaw tan.
Adda ka di pa'y papanantan? Sika, no, kayat mo di mapantay ti mall. Anya? Ada ka di dakas ngayon sawang ko. Ay, Diyos ko. Anya ang klase ti lalaki ito kasangsamo kita. Kasano nga gumul ka ni? Kat nalipatan na kanong matiwalit na. Sa anak mo't iti adjustmental. No? Ay na. Dahito'y samot din ti bagbagada a red flag. Napauli mo ka man. Ah, mabitlaan tabayadak tikin nanta. Tapno makapanaw tan. Nabanuga kon amagmag na tom. Panagpunakat naskan nga agawid tan. Di ka di mabisin. Ang mga nukayat mo pa'y tagkape, sakbay nga agawid ta. Saan yan? Ay, nawaw. Sigurado ka? Wen, nabsugat tay. Nukas na nga ron, itulod ka niti paradaan nyo. Tapno makalugan ka magtan. Nasaysaya at pay. Taamangan numatalim mo dawak adi na oras. Ay, uun kaya ma. Sakbay nga itulod ka. Mabalin ti bumulod iti kwartam. Anya? Awan kami ng ti pagpletek. Mano ti plete yo aya? Ore, 3,000 kumanod na. Sana bale, bayadak tumot lang inton agkita tamanan. Promise. Kat, kumusta nga iti date you ka ni Tom, friend? Okay lang, mat friend. Iti kasta alangam, kaslasaan mo't nga okay? Jakmat nga min namnamaan akas di ti mapasamak, friend. Di mo ibaga nga, Kamali ti pampanunutan, bes. Sa bali lang amin tiriknak, idi imutang nitong. Siyak tinagbayad iti kinnan mi. Idi kwan, kunana nga umutang. anya? Wala, takuna nakit bayadan ng tumilaan ka no. Sa maysa, mabainak mat amang ibagang awanan ti kwarta. Manulaang mat nga itintugot ko. Aguray ka. Kaya't mo asawan, si kalaang tinaggastos? Kan, apay nga imutang kin ka, friend? Nalipatan na kanu ti wallet na. Anya? Ang amangan mo't no pudno analipatan na. Kasano nga ino inulbudan naklaang, kat inggagara na, tapno siyak ti aggastos. Saan mo't a big deal asyak laang tinaggastos para iti date ni? Ti panangutang na, ti jak magustuhan. Ay nawaw, relax lang, bes. Di mo unay panunutan dayta. First meet up mi pailaang, imutang kanya. Ay, makapaturn off. Di ka agsao iti kasta ta ang mga nupudnumot piman analipatan na tiwalit na. Bumawin tumat siguro ken ka, bes. Anya tararamidam dito'y balay nga Imayak, tomay ko itad tibingay mo, Lucas. Umanay mat siguro ti sangaribaw. Ay nawaw. Sa di naman, ang tinangalam iti dayta kwarta tumay. Di mon sa loud sudden. Awatam kindi. Inton ko ibabaway. Ay sana. Uray libre latan ti manangitulog ko kan kay Jili. Jacket nga watan dayta kwarta. Ta sigurado adda kas ti nagtaudan na. Awatam kid din. Kukwam latan. Ay na, di ka man agin dididita. Tamok matla kayat mo ti kwarta. Wala nga jak awatan ti kwarta nagtaod iti dagas pare. Jacket ti mairaman kada kita kalukwan. Okay, no di mo kayat. Kukwaklatan. Basta di naksing-singirin, ha? Anya launay ti pakarikot am Jesslyn anak ko. Itay pa'y adi ka makain na. In-black naksamot din nitong iti Facebook nanang. Ay nawaw, apayain. Jakmat din maichat nanang. Amangan no adala ang problema iti Facebook na. Uray iti may nga account ko. Jak ma-search ti account na. Panagkunak nag-deactivate day jay. No kasta nga raw, by amaw. Di mon pilitan. Amangan no nagbaliwan ti panunot na. Ay nawaw, saan amabalin nanang? Na, apay kumaasaan. Saan na pa'y abinayadan ti utang na kanyak? Ay nawaw, imutang pa'y gayam kun ka anak ko.
Kumusta ngay na siya? Na-search mo ka din ti Facebook account ni Tom? Saan nga ro, Gislin? Ang mga no, nag-deactivate mo tan. Ay nawaw, sana mabalin na. No di nakakayat, di bayamon bes. Di mo sayangan ti oras mo kenkwana. Kumaangam sayang ti inutang na, di na pa'y nabayadan, bes. Day talang tirigat na bes. Ang mga no inulbudan na kalaang day dya lalaki. Makita day ta Tom, talaga a pagsasawa. Kasano nga rod kat di mo matam mo ti balayda. Day tan ti kunkunada nga scam at first meet up bes. Kalpasan nga in librem. Kalpasan a pinautang mo. Saan matan a nagparparik na. Ay nawaw. Makabulan ng tinapalabas. Ngumjaklat na makontak day je Atom, bes. Anya nga tano, ipus mo ti rupa na iti Facebook, bes. Aywan anya. Ikam iti pagnakman na. Agrawam ti kasta a klase ti lalaki. Iso na lang ta sa bali mo. Naka-face mask diladawan na ang nakasave iti cellphone ko. Ay nawaw, mabalinan day ta. Saan nak nga ta katawaan dagiti tattao? Ang mga no ibagada nga uto-uto ah. Saan kamat nga uto-uto, bes? Nagtalag ka laang mat iti dadya tao. Iso na laang, ta saan mat gayam ang mapagtalkan ti tao ang nagtalkam. Awan matkit di ah. Itagnak to a iti post mo, bes. Saludsudam laang no adamakin amamukin kwa na. Ay, Tumi, kita ang tagwarwaras iti Facebook post. Facebook post? Anya Facebook post na ita, pare Lucas? At damang sapsapol kang kanay. Kita man. At data, mingminga man na yung bag. Ni Gislin, saan kanay? Ay nawaw. Apay nga impos nak. Anya nga ti comment ko. Ibagak nga mamuka. Ay, sana. Saan? Ay sus, dagas kan. Natsamba mo ti palaban na babae. Ada nagchat kanyak, Gislin. Am-am muna ka no ni Tommy. Ay nawaw. Asino Atomi? Ni Tom Tommy kano mo ti usto anagan na. Kunak no taga Manila. Taga kabangibang matgayam a barangay. Asino day ta nagchat kan ka, bes? Best friend na kanumat. Amangan mat namang trip lang. Saan, friend? Ada insin na kanyak aladawan da. Iso ama siguradok apod no ti ibagbaga na day dya tao. No kasta nga rod, ibagam kan kwa na ang mapanta iti ayanda. Ha? Ulbud day di Atomi. Gislain, anya ter aramidam dito balay. Long time no see, Tommy. Kasano na mo ti address ko? Saanan anapatag no kasano? Tikunam ka di kat saan ka asapulan? Kalpasan ti naramid mo kanya, ha? Ha? Kamali ti babae abinik ti ma'am. Ako, agpalawagak. Ay sos, awanan ti rumbang ipalawag mo. Bayadam kit di ti utang mo kanya. Tapno malpasan ti saritaan. Di mo piksahan ti agsao. Nakababahin ka dagiti karubak. Sika tinagaramid iti kalukwan. Ket ita, sikamot laeng timang sagrap iti bunga ti dakas nga aramid mo. Saan ka kuman asingiran iti utang mo? Ngem na panunot ko, nga ang mga nuado pa iti babae a biktimaan. Pangasim, iti unag ti pagsaritaan ta. Ay saan? Dito yan. Taga Manila gayam ha. Pasensya ka na. Bayadak ti utang ko. Iso pangasim tagsardeng kan. Ikanak lang iti gundaway tapno makadiskitarak. Kano mabalin, i-delete mo kuman ti inpost mo aropak iti Facebook. Di mo kaya't ti mapabainan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.